بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آده مي بركات تري مسترغا مي بركات تري مجلس الله سبحانه وتعالى ذكر كره مجليها أرجو منا مي فرصة الله سبحانه وتعالى دبيتي حمدا شكر هوري آده أرجو من إيجاس كوريا جنديا حديث سالس حديث كتير ميادو كوريا جنداني ديوانا حديث مي حديث كي إمام نووي کے سالس حديث كتير گا همنه حديث تا مي حديث تك كي إسلامي أصول تك بنا وفا إسلامي أساس تا بيان خود دے ورا ماتيوري شرف فري حديث تك أرجو من مسلمون يا كامدو وسنا يا كامدو فكركو أدي آية غتا عمل كورن جه حديث تك آده مي حديث کا مي عمر رضي الله عنه کے كبان رواية کے مي وني بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اكليفان وداروني تمنا من رسول صلى الله عليه وسلم کا أريهوغا تبانيكو ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر بيكالي وඩාගතේ එබේකලෙක්ගේ බොලුගේ ඉස්තහිත වර කලේ අදි හැමෑක් එබේකලෙක්ගේ ෆේරාම්ගේ හුදුකම් වෙස් ඉහාගදේ لا يرى عليه أثر السفر ඒනක් කිබෑගා එව්වෙස් කහලා දතුරුගේ එව්වෙස් කහලා අසරෙන් නැතේ එබහි දතුරෙක් කොෆිකම්ගා වණීනම හිරෆුස් බුරුමා එක්ක ඒනගේ මන්සරු තෆාතුවන් එකම යා හිලාෆ බොදුගේ ඉස්තචිවස් කලුකෝ අදි ෆේරාමස් රීතිකෝ හුදුකොන් හුරි ولا يعرفه منا أحد තිමම් මෙම් බේකලුගේ තෙරේගේ එකකවස් එයි කොම් බේකලෙක්කන් නේගේ එබහි මදීනාගේ අහුලුවරිය නෝංකන් එම්මෙන්නවසගේ මදීනාගේ අහුලුවරිය නෝංකන් එහෙම් වෙජ්ජ කමුගා වණීනම वाणी दतुरु कोफ़ा मीहका एकम कुवस दतुरुगे एब्बेस असरेन्नते एमा एबे कदुन तिब्बावान सहाबी बेकोन तिब्बावानी हाराम वेफा حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه دين एबे कलको رسول الله صلى الله عليه وسلم ككو كلوغا ككو جسوا इशिंदे वडागते अदि एबे कलेगे एप्पोलो एबे कलेगे आई एबे कलेगे फलमस कंडुग मतिगा बेंदी देन एबे कलको विदालुए या मुहम्मद ए मुहम्मद या मीगे में सालगोन मेन्ना एक सहाबी बेकलुना अदितुरा एंगेन दाන मी अदि मदीना गहुलवेरिय नूंकम बोडंग हीवा गोते बेकलुन बलानी आराबी एक्क एई मदीना गहुलवेरिन अब्दुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब कुरवानी या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह एगोतन निस्बत कोफा या मुहम्मद एगोतक एव्वेस बेफलको सहाबी बेकले विदालनुवान गतुम या मुहम्मद ए मुहम्मद गिफाने अखबिरनी अनिल इस्लाम इस्लाम कमा बेहे गतुम खबर देवाशे एमा वरम मुहिम हदीस गहिमेने वरम मुहिम बात के इबादे इकलेफान हदीस कुरवनी अल इस्लाम इस्लाम दीन की अरगुन में वरम मुहिम विस्नालंग इस्लाम दीन की को बात होए मिहारो हास को जुवान विस्नान जे कमे सोशल मीडिया का बैफहर ओळवालंत ओळवालेवे मिहारो इस्लाम दीन की हर मुने सादस्ते का हर ए सादस इस्लाम दीन भी सादस्ते का हर एहम भी एयं हिंदू दीन मिहु कमेंट करम फशाने एहम विज्जा तियदि मा फहुंगा दीन नुहे तिमन्न में गिदी हिंदी दीन मी के सादस्ते मी गा एतन हतरोह सरक पुरी के दीन के එහෙම මි ඔළුම් බයිෆාරෝ ඒ ඔළුම් අල්ගොන් මෙන් එහෙම ඉස්ලාම් දීන කි කොබා ඉස්ලාම් දීන ගේ මෆහූම් ගා ඉස්ලාම් දීන කි ආදම් අලයිහි සලාම් ෆෙෂිගෙන් ඉස්ලාම් දීන හග්ගු දීන කි ඉස්ලාම් දීන අල්ගොන් මෙන් ආම්මකෝ මේ ඉස්ලාම් දීන් වාහගේ සාදස්තේ का අහලු කුරින් ෆාලුවෙන් බුණනි අස්තු හගීගතුක ඉස්ලාම් දීන් ෆුරිහමව එහෙම මි දේති වරම් බොඩ අල්ගොන් මෙන් තෆාතු कुरन जहन हासको मिफदा इस्लाम दीना अदावात तरिकम फतुर मुंदा जमानेगा
එම ඉස්ලාම් දීන කි නබීබේ හුරිහා නබීබේ කලුන්ගේ දීන කි ඉස්ලාම් දී නසාරයන් එමිහුන් ඊසා আলাইহিসসালাম නසාරා දීන නිස්බත් කුරිකම් ගාවියස් අධිහමයක්කෝ යහූදි මූසා আলাইহিসসালাম එමිහුන්ගේ දීන නිස්බත් කුරිකම් ගාවියස් හුරිහා බේකලුන්ගේ දීන කි ඉස්ලාම් දීන කොමිකස් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මි දීනා බෙහෙගතු එකම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිතම් මිතාගමි බයාම් මි කුරවණි ඉස්ලාම් දීන් හුරිහම වෆහු ඉස්ලාම් දීන කි කොබාකම් අල් ඉස්ලාමු අන් තෂහද අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් وأن محمدا رسول الله إما إسلام دين كتيرين ركون تك كتيرين أقول من النبس إنجيل إسلام دين تك ركون تك كتيرين ركون تا إكمل أقول من إيامه أقول من جهني إتورا فونكو بسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إم فرتم ركونا كم ببيان كرباني الله منوي حقو بمبا حقو إجن أروكان كربه إله إنون إله نوا كما أصل حقيقة تقول لفظي معناه كم بلالا අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මානේ කි අල්ලාහ් මෙනුවි ඉලාහක නොවේ එකම ආගම මාන කුරානි අල්ලාහ් මෙනුවි හග්ගු ගතුගා අලුකම් කුරබේ ඉලාහක නොවේ එතන් කොළ අන්න මිජේ සබබ කි ඒ තෆ්සීල් ගයිබා අන්න මිජේ සබබ කි හගීගතුගා ඉලාහුම් වේ ඉලාහුගේ මානේ කි අලුකම් කුරවේ ෆරා ඉලාහුගේ ලෆ්සි මානේ කි අලිහගේ මානේ කි අලුකම් කුරු එමා ඉලාහුගේ මානේ කි අලුකම් කුරේ ෆරා එහෙම අල්ලාහ් මෙනුවි අලුකම් කුරේ බෑවර් ෆරාත්තක එබවේ එයි අදි එහෙන් කමේ හග්වා හග්ගු නොන් කම හැම කනේ හග්ගතුගා අලුකම් කුරේ හග්ගු ඉලාහකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකමකු අල්ගොන් එම්මෙන්න එගේනේ තෆාතු එකි දීන් තක එමි අලුකම් කුරා ෆරාත්තක වේ එහෙම එයි ඉලාහුන් තක එකමකු එයි බාතිල් ඉලාහුන් තක එහෙම අල්ගොන් මෙන් එගොතම් මි මානම කුරණි ලා මඅබූද බිහක්කින් ඉල්ලා අල්ලාහ් දෙන් මියන්නනි වඅන්න මුහම්මදර් රසූලුල්ලාහ් අදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රසූලාගේ මුහම්මද්ගේ ෆාන් කම හිකුම් එකලේ ෆාන්ගේ රිසාලත හිකුම් එමෙ ෆුරතම අල්ගොන් මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඒ අල්ගොන් මෙන්ගේ ඉලාහකම හග්ගතුගා අලුකම් කුරවේ ඉලාහකම හැම එකේ හිසාබුන නුමාන ෆුද්දාලානි එයා එක් අල්ගොන් මෙන් හගීගතුගා මේ ෂහාදතුගේ මාන අල්ගොන් මෙන් ශහාදෙන් අල්ගොන් මෙන් ජෙහි දුලුන් කියුමා එක්කෝ නුෆුදේ දුලුන් කියුමා එක්කෝ අල්ගොන් මෙන් හිතුන් ගබූ කරංජේ එම ශහාදතුගේ අල්ගොන් මෙන් ශහාදන් හගීගි මානාගා අල්ගොන් මෙන් ගබූ කුරාකම් ගා වනිනම අල්ගොන් මෙන් දුනියවි හයාතුගා අබදුස් මෑන් අල්ලාහ් වහී බස් කුලා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නෙන් ඉස් කුරාන් කුරිහා කමෙක් ගස් එහෙන් නුවාකම් ගා වනිනම ඒ ගමානේ කි ඒ ශහාදතුගා උනිකමෙන් එබවේ mi algon men warab boda visnadan jehe kame bay faharo algon men neegi nama ves algon men astu mi i'tiraf mi wani Allah subhanahu wa ta'ala ki kan haggu ilah ei kan algon men ilah ki ekalage faratum miya risala ki haggu risalatikam muli deen algon men i'tiraf mani mi islam deen ki haggu deen kam efahu deenuge ebbes bayka algon men shakku kogge nuwan bay farama ඉස්ලාමී ගෞන්තක බලාදාරෝ මුස්ලිමකේ බොනෙෆා එකමකු මරුගේ අදබා මරුගේ මි රිසාසා ඛිලාෆ බවේ එහෙම අල්ගොන් මිස්නාජේ බයිෆාරෝ මුස්ලිමුන් ගොතුක තිබ බුනේ එයි මා හරුකෂි අදබකේ එහෙම අල්ගොන් මෙන් ඒගේ මානේ කි ඒනා අස්තු හගීගතුක ඒ උනිකන් ඒ රද්දු කුරණි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන්න දෙම්මස් හුතුබාගා අල්ගොන් මෙන්න එංගෙන් දානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කි හකීම් වන්ත ෆරාකන් මි ලෆ්සු නෙගිෆා වණි හුතුබාගා බුනේ ෆදාන් හික්මතුන්නා අදි හුකුමුන්නා එමා එකලාගේ හුරිහා හුකුම් තක කීවස් හික්මතුන් ෆුරිගෙම්බා හුකුම් තකේ අල්ගොන් මෙන්න ඒගේ හික්මන් රංගලන් ඔලුන් නුෆ් ෆිලුමා අදි ෆිලුමා ඒ එහෙන් කම අල්ගොන් මෙන් කොම්මේ කමෙබ්බස් බේරු ෆුෂුම් ෆහරෙග්ගා ඉස්ලාම් දීන්ගේ කංකන් නේගේ මිහක බේරු ෆුෂුන් ඒ අනියාවෙරිකම ෆහරිග හි වෙදානේ එකමක අල්ගොන් මෙන් දිරාසා කොෆිකම් ගා වනිනම ඉගෙන් ඒකන් එම්මේ ෆුරිහම ගොතකි qisaas hifuමුගේ සබබුන් විස්නාලවවා කිතා ෆුරානතෝ සලාම වෙගන්නේ මීහකු මරන් ගස්තු කොෆා කිත මීහුන්තෝ හුට්ටෙනි එම ඒගේ සබබුන් කිත එහෙම හගීගතුගා qisaas hifumaa දෙකොළවාක දක්කාමි හුන්නකි හගීගී අනියාවෙරින්නකි එම අල්ගොන් මිස්නජේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි ගෙන්නෙවි දීන් එක්ක එකී එක අල්ගොන් මෙන් ගබෝ නුකුරාකම් ගා වනිනම මි ෂහාදතුගේ මි ඒගා උනිකම් එබවේ අල්ගොන් වර විස්නජේ කම හුරිහා කමෙගස් දීන් ඉස්ලාම් දීන් වන්නාන
kuliware kuligamuga vias adi viafari kurikamuga vias miya khilafa bayfaru algun muslimu terega mi hagigatuga mi shahadatuge mi unikam muge terega himene kame deena duniya wakkuru kuliwarge terein islami hududuga awra niwakuggen kuliwar kuluma irshad jevna bunana tima gadimi wahake ketima kurige naatahuzi wagateke fituko wahaki e baru hedume lagen kuruechen lanama kuruechen lagene ekame kureveni koba algon me mi kirit guruana sunnata mulin khilaf algon men wahme dekken ehem vej kamga wani nam e shahadat ke rukuna ena khilaf wahake dakkani e shahadat unikamen ena gennani ema warab bodan algon me misnan jehene algon men hagigi manzila ki ukhrawi haya ema duniyawi kankantaka algon men mi hagigi manzil algon men abajaveri koggenna huriha kamaka islam din wannana ema algon men ammuko harum bunani algon men shahaden eba kiyamu ekam me shahadatuge mi fum maanaya med visna miya eggotan algon men amal kuran ebaje adihama ko fahare gahitan arafane miharo kibe bae derukuna kannoi rasula sallallahu alaihi wasallam ki allah ge rasula kama hekiuma allah subhanahu wa taala fiyawa haggotuga alukan kurvene idaha nuwa kaman hekiwa hekun emme rukunek ge dashun ai kibe bae deru rukunek gotega nai migota deru rukunek gotan emme rukunek gotan asamewani astu midechki waki kurvene echennu ei algon menge alukan tattami astu hagigatuga emme furutamba allah mi imam vu eti himeneni ikhlas tari mugaterega rasula sallallahu alaihi wasallam mi hekivun e himeneni nabiya sallallahu alaihi wasallam tabawu mugaterega ehma mi deba guligen astu algon menge alukan tatta furihamwani algon kurigas bonifawani iyegas algon bonifawani alukan gabu koregemani desharutige macche ei nabiya sallallahu alaihi wasallam engevi gota ikale faange sunnata eggota tabawa gota kurum adi ikhlas tari niyataka ekko kurbe demmi onnani wa tuqima as-salah adi namaz gaim kurume namaz kurumennu namaz qaim kurum ema e fahar ko faane far ko faiyenno namaz gaim kurum maneki gawaidu namaz ta kurum adi hama ekko mita as-salah namaz ge terega himene wajib na farul namaz ka sunnan namaz tabes ekamaku boda burave veni boda e mita rukunek gota balalaru ei farul namaz ta wa tu'ti az-zakah adi zakat ada kurume algon men amko namaz farwa terive algon men giterega namaz farwa teruma mifada kantatta kura befulves by faro gastakunu neegi astu by faro ihuma leveche zakatki එහෙම මිදෙන්නේ බයිෆාර සුවාල් ඉබාදේ තින්හරු zakat no devi den kinhe kantatta qur'ani එහෙම අයිබෙන්ගේ අස්තු කොම්මෙන් ඒන ගස්තු ගයන්න එකම ඉහුමාල් ලෙව්වනි එකම අල්ගොන් මෙන් දන්නන් ජීහෙන මේ ඉස්ලාම් දීන්ගේ රුකුන් තක තේරේ රුකුනේ එහෙම එහාමෙද අල්ගොන් මෙන් වර බොඩ අහමියත් කන් ජීහෙන zakatuගේ මානේ කීවස් හගීගතුගා ඉතුරුන් විස්නාවල්ලවා zakat කි අල්ගොන් මෙන් දෙච්චේ එකම අරබ් බහුගා අල්ගොන් මෙන් දේනොම් මිකුරා ලෆ්සකි ඉතුරුන් ತಾಹಿರು ಇತುರು එහෙම ඒගේ සබමුන් අල්ගොන් මෙන්න උනිකමෙන් නාන්නානේ බරකතා අල්ගොන් මෙන්න ඉතුරුකම් අල්ගොන් මෙන්න ලිබිගෙන් දානි එහෙම අල්ගොන් මේ වර බොඩ එකම විස්නාලන් ජෙහෙ වතසූම් රමදාන් අද අල්ගොන් මේ මිමස්සරුගා රමදාන් මහග රෝද මිහිෆනි රමදාන් මහගේ රෝද හිෆුමේ එහෙම මේ රමදාන් මහගේ හිකුමත් තෙරේ වර බොඩන් ඈසි algomen allah subhanahu wa taala kuttamuma ikalange engeve enguma tabawuma mi huriha kame bani gulifa algomen mi shahadatuge mi de bayan algomen iman vejji kamuga waninawa huriha bayves inshallah rangalu wengen dani algomen ag hayatuge algomen shahadan hagigi manega algomen iskofi kamuga waninawa algomen islam denge den huriha rukuntake iskan dene adi algomen hayatuga algomen abadu is qurani din huriha kamegges وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا أدي هم يأكو كل دان وجم واميها حجّه ألوكان أدا كرو دين إيه وداعم بيكالك ويدار واني حديث كنيمتا كم بيكالك كإنجيل هم ألوكان إيغو تب باندانا
bay befulna ingi wada gannane kombe kaleka qala sadaqta tiba tedu bunafiye tiba tedu hadith kurabba fiye qal den qal fa akhbirni صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه مهر سوال كربا جواب دبيما تي حديث كربي تدو كما بدارهم إما مسهارا مجندان سوال كفا أنكا تدو كربا إما مس أنكا أجاب وجه فعجبنا له يسأله ويصدقه سوال كفا أدي تدو كربا قال دين إكلف واقعي بيكالك بداروي فأخبرني عن الإيمان ईमान कमा बेहेगतों खबर देवाश बिस्नाद बारुन मी इस्लाम दीन के में असास ता हकीकतुगा मी बयान वमु मी अन्ननी एम्मे फुरतम कमका रुकुन आलगुन बिस्नाद रुकुन गस मिननी अल्लाह ईमामु हकीकतुगा अल्लाह के ईमामु के तेरेगा हिमेने कमे अल्लाह मेनुवी हकीकतुगा आलुकं कुरवे हिं इलाह को नुआ कम गबो कुरा गुरम एमा ईमान कमुगे विस्फुरतम मिन्ननी अंतुमिन बिल्लाहि अल्लाह ईमामु एमा अल्लाह ईमामु तेरेगा अल्लाह वजूद गवाकमा अमा आलगुन कुरीगस देन्ने फदान आलगुन मिंग हितुगे तेरेगा आलगुन मिंग एम्मे इसकुरम भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे अमर फुलता हम याको अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे अमर फुलता का को मी अल्लाह ईमामु तेरेगा जुमला गोतेगा हतर कम दे एम्मे फुरतकमका अल्लाह वजूदगा वाकम गबूल को इकलागे बिरुवति आलगुन में अमलता एगोता बट्टन कुरुमाय को देवण कमका अल्लाह ही उलूहियतुगा अल्लाह एक्कवंत कुरु एगे माने के आलगुन में कुरा आलुकंत तग्गा इकलागे एक्कवंत कुरु इकलागे की एक्कवंत फराते इकमको अल्लाह उलूहियतुगा एक्कवंत कुरुम गाने की हिन्निया खालिस को हम एकनी अल्लाह वजू फुल अदागन आलगुन में कुरा आलुकंत एगोता कुरुम दिवण कमकी रुबूबियतुगा रब्बु वंतगा आलगुन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इक्कवन कुरु इकलागे इकन अर्रज़्ज़ाक़ इकलागे की कन रिज़्क़ देवा फरात की इकलागे कम मी दुनिया तदबीर कुरवा फरात की विस्ना बल्लवा मी रब्बु वंत फरात का उमगा हकीकत का इमाम वा कमगा वाने इनमा आलगुन में कंबड़ु में नोंडान आलगुन में इकलागे तवक्कुल कुरी मालगुन में दें इगेन इकलागे आलगुन में कंतत्ता निया कुरवानी रंगलक्कम अर्रज़्ज़ाक़ इकलागे रिज़्क़ देवा फराकमगा इमाम वा कमगा वाना कितम में निकमति हालत गावेस रिश्वत के फैसा न होदाने कितम में फकीर हालत गावेस हराम फैसा न होदाने यफारी बंगरूट वेगेन दियस एना नुबया मगकुन नुहिगाने एना मा औला कम बोड वेगेन वे दुनिये के फकीर कम्मा बोड़ा औला कम बोड वेगेन वे उखरवी हया आबाद जवेरी कुरुमब्बरे एकी बे तो दुनिया की एब्बे से चेनो दुनिया की फना वेगेन दाने थाने अलगुन में हकीकी मंजिल की उखरवी हया इतागे मुस्तदिकमा इतागे तनवस कमका ए दुनिया की तो अला की नहीं इतागे एम्मे फहो एम्मे दम मंजिल वेस स्वर्गे के एम्मे दम मंजिल वेस दुनिये गा वा रस्कलुन नवरे वेस मा शरफ गा उलेनी एमा इफदा थाने यही एमा मिफदा ईमान वकुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे मिफदा कंकम आलगुन में ईमान वांगे बजे तिम्मन कमका अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे सिफुल तक ईमामु एम आलगुन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे इस्मुफुल तक सिफुल तक उंगेनी या एगुत आलगुन में अमल कुरंगे बजे मिसाल का आलगुन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अल बसीर बल्ला वडिगम वा फरा एं आलगुन में फुरिहम ईमान वा कमगा वनी नमा आलगुन में कोम्मे तनेगावेस अल्लाह बिरुवतिवान अलगुन कोम्मे हालतिगावेस अल्लाह बिरुवतिवान अलगुन में खुदिन दारिंग एगोत तरबियत कुरंवी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अल बसीर कं भल्ला वडिगेंबा इलाहु कं एरुंग एकुदिन इंशाअल्लाह एगोत तरबियत वेज्ज कमगा वनी नमा एकुदिन कोम्मे हालतिगावेस अल्लाह बिरुवतिवान एमा मिगोता अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे सिफफुलता एकलागे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतुन आसफा गोता अलगुन में एगोता साबित वस कुरंगे बजे है मान बदल कुरुमन नेति किहिने कमे मिसाल का अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे अप्पुडु वारि दफा वी मालगुन में एगुता अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे अप्पुडा मेदु ईमान वांजे एकमको एब्बेस मखलूक का वत्तर कुरुबे नेति अदि बै फहरु
hustahir kurum gotun bayfaru nafi kureves goy Allah subhanahu wa ta'ala appulga badalga e yad gudrat kama ga buneve ehma e Allah subhanahu wa ta'ala ki evves ikalaage eggova evves faraten noe ehma egotan algon men imam wan jeheni e huriha tafsita ki algon menna sikuniya wannane echenno algon gabu korani Allah subhanahu arshiga istiwa wadigannawa kan kihina kunkan e algon men suwal ufaddagen wane chebesnu ehma e timmana kamaki jumla gotega Allah subhanahu wa ta'ala imam ge terega algon men ekalaage rasulaya adi ekalaage ki Quran nasuga wa uta algon men furihamaya imam wan ebajehe ade hadisa ki warabes digu hadise inshallah madama mendur fahun hadis ke baki ba kuriya gendane duai ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men naki mi hadis ga wa fadan algon men ge ummata nabiya sallallahu alaihi wasallam islam kama ki koba kam bayan kore fadan egotan algon men naki ikan balagane ya egota amal kura baikam gabun mi algon amila nafsat ves de nasihate adi mita miskitu gahulu werinna adi dura gatum adosawon genda puriha befulna algon hituge adin de nasihate algon men higashe islam dina algon men emmen eki ekechaka rujuwa islam din ge ebben amal ko faadi anebba dukollumuge badalga islam dina ekko algon men amal kura kam gawani nama mi rashaki barakatum furigen wa rashaka begen dane adi algon men ge mi jilaki madama hew jilaka begen dane shakkenne algon men Allah rujuwe je kam gawanama barakata rizqun furigen dane ema algon men mikamattaka algon men siyasi hiya tafatun taka dini kuda ebbes asaren nohunna bara kuda ebbes kahala asaren nohunna khilaf takun algon men duruwe algon men emmen ebbe ka wange bajehe ehenu kam gawani nama algon men na mi algon men midim den ojilaka algon men na for ko dem barang udaguwan duai ke Allah subhanahu wa ta'ala algon men naki en hitegge veri hulunai lobin furigenwa baikam ga lebun hasadai adi eheni hen balimadukum algon men durukurevun Allah subhanahu wa ta'ala algon men emme firdausul a'la swargege emme mati daraja ga jama kurawash assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh